nalazište Ur na mestu današnjeg Tela El Mukajara, odnosno brda Tar u Iraku. Arheolozima je otkrilo brojne zanimljivosti o tome kako se živjelo u dalekoj prošlosti, čak 3000 godine pre Hrista. Mesopotamski Ur je u svojim početcima bilo dobro organizovano selo koje je s vremenom preraslo u tehnološki napredan grad. Evo je nekoliko činjenica o misteriji velike jame smrti u koju su ljudi ulazili dobrovoljno, ali se nikada nisu vratili. Zigurat u Uru, odnosno stepenasti hram, prepoznatljiv je simbol nekadašnjeg grada, koji je imao kraljevsku dinastiju i moćne bogove koji su se takmičarski za prevlast borili na tom području. Vladarima nije nedostajalo bogatstva. U Ur je iz Libana pristizalo drvo, s planine Aman srebro, a lapis lazuli iz Badahstana, današnji Afganistan. Brojni vešto izrađeni predmeti pronađeni su u kraljevskim grobnicama. Ur je bio važno središte kulta boga meseca Nanara i mnogi su vavilonski kraljevi obnavljali hramove u gradu u znak poštovanja tog božanstva. Pretpostavlja se kako je grad napušten zbog promjena toka reka u 4. vek pre Hrista, a do 19. veka tek je zigurat koji je izvirao iz pustinskog peska ukazivao na drevnu civilizaciju. 1922. krenula je ekspedicija istraživača koju je predvodio Sir Charles Leonard Woley, a jedno od najvažnijih otkrića bile su kraljevske grobnice. Iskopavanja su trajala 5 godina. Uz zonu svetišta pronađeno je 2000 četvrtastih jama u kojima su bili zakopani stanovnici Ura. 17 grobova visokih dužnosnika sagrađeni su od kamena i opeke, a iako su pronađeni vredni predmeti, većina ih je bila opljačkana. Najpoznatija grobnica pripadala je kralju Arbaiju i kraljici Puabi, koju je Voli nazvao velikom jamom smrti, a u njoj su pronašli ostatke čak 74 raskošno odevenih ljudi položenih u redove. Grobnica kralja Meškalamduga naročito je fascinantna. U njoj je nađeno predivno pogrebno blago, posude, nakit, stotine predmeta od lapis lazulija, kao i harfe ukrašene bikovim glavama i zlatno oružje. Tu je čak i ploča od školjki i crvenog vapnenca na pozadini od lapis lazulija utisnuta u bitomen. Jedna strana ploče prikazuje ratni prizor, a druga gozbu za koju se smatra da je bila deo proslave pobede. Na ploči su prikazani i ljudi i životinje koji prinose žrtvu. Voli i njegov tim su rekonstruisali pogrebne rituale iz tog vremena i došli do veoma zanimljivih otkrića. Voli je pretpostavio kako je s preminulom vladaricom u smrt odlazila čitava pratnja ratnika i dužnosnika, na izgled dobrovoljno. Te ljude su otrovali ili drogirali pa ubili zajedno sa životinjama koje su vukle kola. Kako su tačno ti ljudi umrli još uvek nije poznato, ali slični rituali mogu da se pronađu i u egipatskoj istoriji. U istraživanju koje je sproveo Muzej arheologije i antropologije Univerziteta u Pensilvaniji na lobanjama žene i vojnika pronađeni su znakovi fraktura pre smrti izazvanih udarcima tupim predmetom. Jedna od teorija proizašla iz tog otkrića je da doza otrova koju su uzeli neki od pratilaca nije bila dovoljna da ih ubije, pa su ih zato udarali po glavama kako bi sprečili da budu živi zakopani. Prema drugoj teoriji, koja je manje verovatna, žrtve su najpre sedirane, a potom ubijene. Odgovor na pitanje koje bi razotkrilo tajnu posmrtnog rituala u Uri još uvek nije pronađen.